We guys, niyakhumbula-ke ngalela langa kade ngifake i-post ngithi ngisayotaka ningabanga umsindo. So ngahamba-ke ngeze ngabuya late izolo. Kaze ngayitakela into guys. Hayi ngeke. Kanti amadoda kanjani? We guys, ngifikile-ke sinomuntu. Sahamba sayothenga ukudla-ke, sabuya sadla, sahlala, sancokola, kwamnandi samanje yabo. Ukuthi nje sijwayelane kahle, sazane kahle, nento bekade singakazazi about each other and all. Ayike sahamba-ke sayakulala-ke. Sizokwenza into zabantu abadala. Fike ku-guys-ke kade thenge bengazi noma nane-pack yamalentozana 12 phakathi bengiqala ukwabona. Jesus, ngeke ukuhamba ukubona. Ngabe sesijwayele lezi ezo-3, so-ke okay fine namsebenzi-ke leyo. Ayi-ke nangempela-ke sithi-ke senze-ke ngathi siyenza-ke sisoqala ukwenza induku kagayi ingavuka isho imali. Siyizame hayi induku ime but ithambile. I like mese ingena ayiqinanga ukuthi yabo ilungele ukuthi no ingasebenzi. Hayi-ke ayiblame stressini ukukhathala. Okay, I understand-ke mos o-businessmen vele-ke bahlale bezoba nento eningi ezingqondweni yabo. So nje ucansi into yokugcina but ingqondo ziyafisa ukulenza but itotoza ayivumi. Hayi-ke ingabi nankinga-ke le. Ngithe ngiyabona-ke ebusuku hawu ngathi ngilele ngidwa nje la embhedeni. Ngivuke ngiyahamba ngiya kochapha. Hayibo, ngiyafika umuntu etoilet. Uyisho ngisandla. Ngithi nayo ngathuka ngabuyela ngemuva. Sengishofa lo why-ke manje uzama ukuzenza and uyayibona ukuthi isathambile as much as zizama but ayimanga like ayiqinanga. Shuthi mhlawumbe inhliziyo iyahala but ulontozana naye akafuni shembandla uphikisana naye. Umchamo ungibambile-ke nje mind you. Manje kusefanele ngimnikeze i-chance ukuthi akaqede lento eyenzayo ngoba phela ikwakhe la. So angikwazi ukuvesana ngingene nje endlini ebusy. Ngibiyeke kanjalo-ke ngibuyele embhedeni ngathi ngiyazilalisa. Hayi ngimbone esebuya ngithi hayi mhlawumbe-ke useqedile. Hayi-ke bese ngiyazisukumisa ngithi hayibuya ngiphumaphi. Hayi athi kade ephuma uchamo ngithi okay hayi ngivuke-ke nangempela nami ngisho ne-bathroom nami ngihambe ngiyochama nami ngifike ngichame-ke. Nizongijaja futhi ngibaba yini. Sebengelela ngenza ukuthi sacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu enza ubulungisa ucofa subscribe button le channel yethu engenza kwethu-ke lana-ke owesifazane uyakhala ngomuntu wakhe ukuthi hayi cha alivuki. Mina nawe ngenza kwethu-ke bengathanda sihlangane kwi-comment section. Mhlawumbe-ke wena ungaba nosizo ukuthi hayi uma ingasebenzisa into ethize engaba right abuyele egaming futhi again. Nganisa kwethu-ke entweni kanjena-ke ngiyathanda ukuthi nabesilisa bashiye uvo lwabo kanjalo-ke nabesifazane baziyo ukuthi-ke lo wesilisa engasizakala ngani. Sihlangane kwi-comment section siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko.